We must fight corruption. We must fight fraud and collusion. Ekulumeni yomjalo benarha ngo-2018 ngemva kokuphuma kwamengameli walokhu uzuma. Umengameli uCyril Ramaphosa wathembisa amaSewula Afrika ingomuso elihle, wathembisa ukuburuthula nemrabhabo ubukhohlakala enarheni le. Umengameli uRamaphosa wasebenzisa ingoma yomvumi wejazz ongasekho Siqala ethi "Thuma mina" njengesiqubulo sakhe okwagcina sele kuligama lakhe, abanye bambiza njalo. Kodwa iinthembiso zakhe zibonakala ziphelele emoyeni. Solo kwango-2018 uhulumende kaRamaphosa uthinteke ezehlakalweni eziningi zobukhohlakali. Kuthe ngemva kokwehla kwe-COVID-19 kwavela ubukhohlakali obuningi ngabongqongqoshe bakhe. We live in one of the most unequal societies in the world, but we live within the context of a constitutional democracy that promises us the progressive realization of socio-economic rights. Kuthe ngemva kwe-COVID-19 kwabonakala impilo yabantu beSewula Afrika ibabudisi khulu. Ukungasebenzi kwabantu kwahagala khulu. Ungasebenzi kwabantu ngekota yesibili ka-2022 beyijame ku-33.9%, isuka ku-34.5% ekoteni yokuthoma. Kanti isibalo esiphezulu khulu ngekota yesine ka-2021 njengombana bekuyi-35.3%, ukufikela nje amaSewula Afrika amaningi akasebenzi ahlezi ekhaya. Kunzima kakhulu ungasebenzi ngoba abantu abaningi bagcina sebatshontsha naso hayi ukuthi bakuthanda ukutshontsha. Life without money never survive. Ubulelesi kunye nokuhloriswa ngokobulili kuphezulu khulu enarheni le. Impilo khona ibabudisi khulu ngombana yonke into iyabiza. Lizwe lekhethu lamahlelo wezefunda angafani namanye amazwe. Imthangalasekelo iyonakala. Ukuzala khulu emaklasini okwenza bona ifundo yekhethu ibe ngeyesigaba esiphasi. Umthlago ukungalingani nokungasebenzi kuyakhula ngamalanga. Kwanje indaba yokuqindeliswa kwegezi ngiyo enza bona abantu bazibuze imibuzo eminingi ngaye. Bona aphathe kwehlandla lesibili na? uRamaphosa kube kwafuneka bona aqindelise ikhambo lakhe langaphetsha kwamalwandle, abuye neno azokulungisa indaba yegezi. Phambilini wazokala asithi bazoyilungisa indaba yegezi begodi angeze isaqindeliswa. Kodwa khona iqindeliswa khulu ke kwanje. The CEO of Eskom, Andre de Ruyter, has said load shedding can be solved, and if we all work together, and I agree with him. Imraro ibonakala ithwelele ukuya phambili begodi akunansombululo. There is no national plan to address these challenges of poverty, unemployment, inequality. It doesn't exist. Ikhetho lenarha lizokubanjwa eminyakeni emibili ezako kubonakala likhula ngamandla igandelelo phezu kwe-ANC eholwa nguRamaphosa. Ngendlela izinto zingakho kubudisi ukufunisela bona i-ANC izolithumba ikhetho namkanjani. Kodwana isikhathi sizokutjho bonyana i-ANC isazokubusa na.